Assalamualaikum. Good morning, bro mayam. Ngasi tarik si date manga ni February gi 2026 gi. Adu ngasi ayuk ki paukhar madre arang numdang ki paukhar su piba ngamhaudaba. Hojik ta pura tension dani Iran amasung Israel haiba tare. Di mathakta USA su back support lairumni. Pura tension ni Israel ki taraf ta gi de bar statement si lagle nang na strike tawdradi aina tawrani hana sikumbagi tweet ta fawbo phongdor ko yawkra Israel gi taraf tagi Israel na harisina bo America da bas nuclear program phakta ta wari sanar gi yaro Iran gi missile kargab de Iran gi layriba missile china hojik Iran na hojik mokhoi gi intercontinental ballistic missile krahado range 10,000 gi mathak tani mokhoi nandak pariksha tawkhrido aduna America pho phangyaba Israel di Iran de lerbo macha masuwa ni mayam phang kare mohoi gi Khaybar ama kare karno fata ain loin lam phang yaba asida America na yamna kanna Twitter do igara mamado igara Donald Trump narsinu Iran gi nuclear taspi chatan lairib na ba Iran gi hojik ki makhoi gi uranium investment asigi adu Israel ne kiri sinabu Iran ga nuclear deal si taw khrega Iran gi hypersonic missile program si wari si lit hauni ra sina ba Israel ne kiri se adu gi na ba Israel na har ba hai khoi tek taw ra naina Iran gi mathakta adu Iran na sida adu ga loge de Israel nam ko wam ga nap chalim nabu Iran gi taraf tagi mokhoi resident force hojik lairu makhaya hai proxy Yemen da Lebanon da Iraq da asima khaisi gu mateng tawba tok lo sini asiga su pura line si katib lagi ni sini Israel na harise adu Iran ki taraf tagi adu gi tanjada statement la isinabu nuclear program ki matang da wari sanabi ani adugi mutabik tai khoi na kari phangani nuclear program si ban tawrain khallo adugi matung da khoi na kari phangani sigi matang da ni Iran na wari sanar ka dorise ek number da dui number da missile program ki matang da Iran na wari subsa sanro hai patanam sanro chini missile program madre di makhoi gi hypersonic program asigi matang da wari ma sanro chini adi mathakta America na maka Iran gi supreme leader Ali Khamenei bu tabna ingna ki helbam yaw khre na hak fikar to hai na hak ki punsi du haribra na hoi Iran gi fikar to haribra kari to harim no khangdre ko fikar to sini Donald Trump na harise the hojik Iran numit table sajid na loi khra Oman da Iran amasung America famle ga wari sabai da makta nuclear deal madre di uranium investment gi deal asige loge da su soi da makki America gi taraf tagi missile program makoi hypersonic program asige matang da su wari soi da makki hodora kana ba asige wari makai ji Iran na pura kharij tawkhra Iran na wari sandor si only for nuclear program khakta tani adum ko wari si 80% कामयाब होइना थाजदे 80% कामयाब होइरो 20% इखोई गे न्यूक्लियर प्रोग्राम चिदा लागतना मासिदा वासे नैनु तारसु मिसाइल प्रोग्राम दे पलगनाबा अदुना पूरा टेंशन नि मिडिल ईस्ट से पूरा गल्फ से पूरा टेंशन नि सिदे याम साथी ना अरब कंट्री न सो हाइरे अरंग अरब के सो स्टेटमेंट हम लाई Iran na karigumba Iran gi mathakta lan tawai matungda ekhoi gi de lairiba American base sida limited strike tawradi makhoi adugi laman lawroi sini aduragi hendok tane yamna chawna toruk pataragadi makhoi ju ngak sel gani sini Arab makhai na se hojik tarang Arab ki khoi leir mafam sigi arang statement namna bado adum lai khara adu hojik loina sem sadana kanom se lore asigi matang da makara siagi tarap tegi arang num dangi news ni ko
अमक्का रसियाना यूरेनियम इन्वेस्टमेंट से मखोइद पिथो है नारांग अमकनी रखियाबा अदुई वादुसु ईरान की तरफ ते खारिज तौखरे अदुमकपु रसिया की तरफ ते हरसिनबु माना खारिज तौरसु अदुगी वाफमदु हौजिकसु टेबल दे लेसिनि अदु रसियान पामिसि ईरान बु कल गायना पामिब्रा ना होय ईरान रसिया सु अदु यामना कैनोमदी क्लियर ओइबा कैनोमदी नत्ताबा मासु अदु यामना क्लियर ओइबा देशति नत्तेको अदुमकपु मागी तरफ तगिसु हाइरेदु ईरान बु कलबगिरा ना होय लानसी हौजिक ममांग द लेरबा खतरा सि तालिबै दमकता हारिब्रा अदुरि खंगद्रेको हेग इराय निमिसि फंबगी मतुंगदा लोइना खंगनी ए टू जेड ईरान अमसुंग अमेरिका असिगी मतांगदा अदु यामने अखोइना पाउनि हाइबे अदुम पारिमनि तारिमनि मयाम अदु याम टेंशन लौरगा कांद्रे सेंगना हाइबदा इंपोर्टेंट होइबला आगे इजराइल की अटैक ता गाजा दमी कुल हुमथोइनी सीरीसे सिसफेयर की मतुंगदा असिदा फिलिस्तीनी नुपी चही 13 सोबम यावरेको अदुई मतुंगदा पाउ मखैजुरे अदुम हाइरागे करी करीना होजिके कनुम ओरिसे गाजा मनुंगदो ओरिसे करी करीना हाइबदो मी कुलगोम थोइसिमा लैखिद्रा कनुमसिदा इजराइल नते गाजादा कनुमगी मतुंगदा अखोइगी इजराइल की अटैक तनी को हारिसे असिगी डिटेल्स हाइरागे मैं अदुम नाब खतंग आइबियु मासेदे लोइन डिटेल्स इदन लेरेको इजराइल की तरफ तगी सेलिंग द तुफा अमसुंग जैतोन द मित्रा मरिनी सीरीज है 1 नंबर द 2 नंबर द खान यूनुस तसुमी मरीसी अदरेदी सोमनरबु इंपोर्टेंट होइबा अपडेट खर लैको सिसफायर की मतुंग द इजराइल की तरफ तगी हटलिसि मी चमगागा सही तौथोइसे मी चमगागा कुल सुरे फिलिस्तीनी सिसफायर की मतुंग निसे अदुई मतुंग द 54 बॉडीज वेडनेसडे नुमित्ता 54 बॉडीज मासिमा कनुमगी तरफ तगी इजराइल की तरफ तगी सिनरकपा असिमा लैखरा अदरैदी अपुल बदा होजिक लैत्रिसिनबु फिलिस्तीनी मी 71,803 यौखरे को 7 अक्टूबर दगी होजि योबदा मदरैदी सोमना मक्का रफा बॉर्डर से दा इजराइल की तरफ तगी चंगहनिंगे चंगहलबा चंगहनिंद्रिगे चंगहनिंदबा अदुगुम तौदुन लैरि होजि फावबा अदुगा होजिकसु सिसफायर मिंगी तनी इजराइल दा होजिक तौरिसे सिसफायर बस मिंग खक्तगिनी रफा क्रॉसिंग हांगसु मिंग खक्तगिनी को अदुगा अदु यामना चथद्रि अदुम जुलुम से तौरे अब लेबनान दो होइगेरा गाजा दो होइगेरा फिलिस्तीन दो होइगेरा अदु आइना हाइजबदि हयेंग से फाव ngaइरसे हयेंग से करी पाव थोलकपनो अदुई मतुंग पाव से खंगनी अदरैदी हिंदुस्तान की पाव दिनबु अदुसोय हाइजरकलमगे मतेम खक्तंग पीएम मोदी ना एग्री तौखरे रसिया दगी थाव लैबा अदरैदी पीएम मोदी ना अमक एग्री तौखरे अमेरिका अमसुंग वेनेजुएला सिदगी थाव से लैबा अदुगी महुत्ता अमेरिका की तरफ तगी रिड्यूस तारीफ 25% दगी 18% कुमथरकले हम 2550 दगी 25 तगी होजिक 18 दा इंडिया की मथकता असिदा इंडिया की तरफ तगी तारीफ अमसुंग बैरियर्स अमेरिका की मथकता 0 अमेरिका ने जो कारबार तौबदा जो एनी फोता 0 नि इंडिया की तरफ तगी लगाई गदौर से असिदा अमक्का इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना अमेरिका दे पोचै लैबा कया गे हाइबो 500 बिलियन की असी पुनमक्सी यूएस एनर्जी टेक्नोलॉजी मोर अतोपसु अदो अइना सिदा हाइनिंगबदी अमेरिका नदी इंडिया मथकता 18% तारीफ लगाइबा अदुगा अमेरिका दगी 500 बिलियन की पोट लैबदुनबु 0 तारीफ असी मयामना दुम इंसाफ तो विरमलो असी हारे ngasi gi pause hojik ti loijira assalamu alaikum amasung bye